Namulang bakay balik-balik, ruindende nanggubakar sa ngaran. Bretiaw tunalasan ibu lawanggo sa serek iyang kokar isito. Lambay na may matakal kaysa sinasawang tingnan sa serek ay may besong kasama lalato sa rawatan na kwachisu. Weka au besu kitu kina au marau nisaga sere kina niwaso takena Yesu saburai dia maina botumu ngalah maina remataka kena singasa tinggal sa serek kanay besong kausana lalatu sa rawatan na kwachisu. Kena singasa tinggal sa serek kanay besong kasama lalatung sa rawatan na Yesu